desembocadura del río Miño. Observar que non se ve o río Miño neste pequeno vídeo. Logo veremos co cambio da marea como o Miño vai empezar a verse, pero de momento non se ve. Está Moledo, Océano Atlántico, Playa de Camiña, el principio de Camiña. Esto está sacado desde Camposancos, el Hotel O Muiño. ¿Dónde está el Miño? No se ve, ¿verdad? Curioso, ¿no? Muy curioso. Bueno, agora comenzamos a ver o río Miño na desembocadura. Hasta agora onde estaba. Bueno, cuestión de pensarlo. Sí, ahora xa se ve. Ainda lentiño, pero vese como xa comeza a moverse. De todos os xeitos, o mar estaba esperando, Todo un espectáculo. A Insua, Forte da Insua. Moledo. Primeiro plano, Camposancos. Maravilloso. Ahora sí se ve. Ahora vese o río Miño como se move cara a desembocadura, pero hasta ahora non se veía. A ver si logro enfocar e que realmente se ve como se move. Non vai moi rápido. Aquí penso que sí que se pode ver. Aquí penso que se pode ver perfectamente.
Sí, está claro, ¿no? Aí na mesma desembocadura, aí hai unha zona de rocas que bueno, que está feita para pescar. Mesmo aí. Así se pode ver. Aí está. Bueno, remato con este vídeo que está sacado no solpor, cando o sol se mete no horizonte. E saco o río Miño, que non se ve neste momento. Non se ve, xa se ve. Por onde vai o río Miño, pois eu teño claro, pero evidentemente por debaixo desta masa que se ve. Aquí, desde logo, o río Miño non se ve. En outras partes do vídeo, por suposto que se ve. Entonces todo eso depende das mareas. Veña, boas noites e feliz visión desta, que merece a pena, desde Camposancos, desde o Hotel La Muiña.